Gelap. Biasaan. Biasaan L streamer. Bentar. Nah, gini dong. Halo guys, selamat datang di channel Martil bersama aku Ilham yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Let's go. Sebelum itu, kita absen dulu. Absen, ada Erdi, ada ngacengan, ada jembot 22. Apa sih nama viewers gue tuh kagak ada yang bener gitu loh. Ngacengan, jembut, apa pula. Oh hell nah. Ada Dio 1, ada Dio 2, ada Kelly, ada Renaldi, ada Mandel, ada Bambang, ada Randy, dan ada Nurul, dan ada Nurul lagi. Oke. So guys, seperti yang kita ingat kemarin ya teman-teman, yang mengikuti aku dari kemarin ya, kita sudah pindah dari kota 1 menuju desa teman-teman. So, gue ucapkan selamat malam buat teman-teman yang nonton live maupun yang nonton replay. Bang Ilham, ada yang spam emot merah, gue sumpahin pantatnya bisulan. Bang, aku udah like bang, kata Rojak. Makasih Rojak, dan makasih juga teman-teman yang udah like, yang belum like mati kalian ya. Thank you. Alright. Aduh, kaki gua. Udah bang, yang jempol ke bawah. Makasih Randy. Semoga jarinya kecantengan ya. Adiam kamu Bambang yang gak pernah absen sekarang. Iya cok. Oke. Kita lanjut misi tanda tanya guys. Misi tanda tanya ini apa guys? Misi tanda tanya ini naon gitu kan? Coba let's see. Semoga terjemahannya Avatar ketutupan Avatar gak? Aman sih harusnya. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Mexican guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, Yang relax, spam baby. boolnya bisulan 9639 bisulannya amin. Oke. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Di mana Thanks, mobil lu? Caesar. Ya mobil lu aja di mana? Appreciate this, homie. Padahal dua-duanya sama-sama gak punya mobil gitu loh. Koplak. Ayo like-nya baru 6 nih. Yang belum like tuh. Yang belum like tuh diomelin Nurul tuh. And we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. Kalau terjemahannya ketutup kabarin gue ya. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig. You choose. Kasar nih ceweknya. Mulutnya sangat ramah, bintang 5 ya, Cok. Oh my lord, Pams Dude. Jebret. Oke, good. Real strange. Oke. Komandan Tanker. Siapa di sini yang main Mobile Legend role-nya tanker, guys? Blow your fucking balls off. This here is bulletproof glass. So Kita you cantik can peluru just ya. fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Diambil Hey, what truknya. you doing? Lu kecil amat, Cok. Apanya? Facecam-nya iyalah. Nikmatin gameplay lah, brother. Yang gak like semoga dirodok Mas Amba, amin. Ini gimana sih? Yang ke belakang ini ya? Nice. Emot senyum kata Randy. Job because of some crazy bitch. Bentar, guys. Come on, Derek. We're gonna stop those bastards. Do I have to? Do I have to? Tar. Suara aman nggak? Suara aman kah, teman-teman? Brek, rumah bawah jembatan dong. Yang ada tanda love-nya. Itu apaan ya? Rumah bawah jembatan. Oh, itu tempat ini. Nyewa cabe-cabean, Del. Oh, hell nah. Suara aman, sayang. Oke. Semoga 2 mode ini duluan yang dirodok Mas Amba. Amin, Dio. Keren, Dio. Aduh. Ngapain nyempil di bawah ginian gua? Kocak. Oh, shit. Ini kemana, cuy? Kemana, teman-teman? Apa sih? Cara zoom out gimana, guys? Bentar. Oh, di kanan langsung. Kanan. Aduh.
Kanan. Kanan atas, kanan bawah nih Ham. Lihat bener Ham. Dulu. Oh bener kanan sini turun. Oh iya bener. W. Lag, biarin. Mamam tuh nge-lag. Kayaknya Ihsan ngaji. Iya lagi ngaji dia. Biarin. Bang, baksonya satu, Bang. Oke, Randy. Pakai bakso ini ya, bakso tikus nggak apa-apa ya. I don't wanna do this. Wih. Gila. Recall di depan base musuh, Cok. Mobil gua, Cok. Keren anjay. Steady. This ain't my fight. Bisa begitu lu. Pantatnya nungging anjay. Oh hell nah. Gila, freestyle dulu, Bos. Keep Tenang, up Bos. with 'em. Gue tuh zaman dulunya ya, teman-teman. Kalian nggak tahu aja, gue tuh supir truk, teman-teman. Kalian nggak tahu aja, men. Selau. Aduh, tapi supir truk kan mesti pakai Google Map juga. Kiri, turun. Oke. Bangke. Oke. Kiri, turunan kan ini harusnya. Ingat gue Get turunan. ahead of 'em. It ain't worth it. Iya, benar sekali ya pribadi. Mati. Tapi ini tanki keras juga loh. Ditembak-tembakin kagak meletuk-meletuk anjay. Harusnya nggak usah pakai tembakan, ngerokok di samping, lempar tuh bubar, langsung jadi buih di lautan ininya mobilnya gitu loh. Bang, lu jangan kayak streamer itu ya. Apa tuh? Main GTA San Andreas 6 bulan lebih baru tamat. Lah, Maul nggak tahu guys, kita berapa bulan guys nggak tamat ini game. Supir truk abal-abalan. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Abis ngambek sih Ihsan. Enggak ngambek dia. Likewise. Ah, dia Now baru get out of DM here sama aku. before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got Pemandangannya shit to kayak move. mau ke tempat aku sih, banyak gunung. Iya, aku suka gunung. Lagi gunung kamu. Oh hell nah. Emang lag atau apa ini? Lag. Emang lag. Levi kadang bikin gue panik, kampret. Lab, welcome Lab. Itu main kagak strip. Gue setiap ada kerusuhan, tapi itu bukan salahnya CJ, kayak bertanya-tanya gitu, apakah ada CJ kedua guys? Kalau ada kerusuhan tapi bukan gue yang bikin, kayak gue ngerasa curiga gitu. You know me. This is the truth. No, I Udah terus don't. siapa guys? Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual Tempen nih friend, kah? business partner. We do? We Who? do? Yes. Have you Who are killed you? any cops lately? Oh man, 10 penny. I Nah should've kan, known. Tempeni kan? Hah? Asshole. Udah I got a bilang, room pasti at a Tempeni motel in cuy. Angel Pine. Make sure nobody follows you. Jadi pengen pop es kok, jadi pengen pop es tiba-tiba. Wah, ada misi. Wah, kok misinya hurufnya TT guys? Kok hurufnya TT guys? Tuh, TT gak sih ini? Ya, huruf TT kan ya? T sama T ya sih? Bukan jorok guys. Hurufnya T sama T kan ini? Oh, ini game kagak ada fast travel lagi, Cok. Oke, kita nikmati hari senja sembari mengobrol dan berbincang adik-adik terkedik-kedik. Om, minjem om, dikit om. Minjem. Halo bang, halo Nelvin. How are you today, brother? Apakah dirimu sudah sehat, Nelvin? Tapi Nelvin udah sehat sih. Semalam udah gak bisa ngeledekin gua di Discord, parah tuh anak satu tuh. Puter balik, ya. Jauh banget. Halo Erwin, what's up my brother? Gila, brother gue di sini semua guys kalau malam-malam guys. Erwin, temani aku main GTA. Erwin, aku sebenarnya udah capek streaming. Aku sudah lelah. Besok sesi ngobrol lagi guys, kalian mau nggak? Emang iya. Guys, besok sesi ngobrol lagi guys ya. Kayaknya gue udah di tahap burnout ya temen-temen. Burnout lagi lah, sehari dua streaming mati, meninggal. Iya sih, besok sesi ngobrol lagi gak sih teman-teman? Kita tuh para streamer tuh, makanya gue sembari ngobrol aja nih ya. Kita tuh para streamer tuh kadang, kalau gue ya pribadi ya, kadang suka burnout streamingnya, bukan main gamenya ya. Streamingnya gue burnout. Jadi loh. Jadi seakan-akan kayak gue sebenarnya mau nikmatin gamenya nih. Tapi satu sisi harus berinteraksi sama kalian. Kalau mau gitu ya udah, mending mending interaksi aja terus gitu, ngobrol segala macem. Ayo dah. Kalau mau interaksi sekalian begitu, gitu. Mau gak guys besok guys? Bang, munculkan JPG dong. JPG apa sayang? Oh, ini. Gue ada JPG itu. Terserah kau aja brother, siap. Penting aku sebut Ilham Martihel atau Ilham Marfil.
Ilham, Lionel, Andreas Messi, Martial. Boleh seng, sesi ngomel. Halo Nandi, selamat malam Bang Martial. Ayo lanjutkan CJ. Oh itu guys. Kadang kita burn out juga guys. Streaming, main game sih kita demen, ngobrolnya pun demen. Tapi kalau kedua hal itu dijadikan satu, puyeng. Kayak tadi sebenarnya gue main Roblox happy, kenapa chatnya gak gue baca? Chat banyak yang gue baca, yang nggak gue baca gitu. Tapi alhamdulillah kalian standby. GG gak? GG gak? Oh iya, Ciledug banjir gak? Lah, emang hujan? Emang hujan? Del? Enggak, kayaknya gak hujan. Lalu. Enggak hujan, ngaco. Hujan dari mana tiba-tiba banjir? Buset. Kata rumah gue sungai kali ya? Gokil. Halo Bang Renaldi. Di sini di batas kota, di sini di batas kota ini, kata Sinam. Ya guys, yang belum like tuh, yang belum like guys, di like dulu temen-temen. Kalian mah kalau nge-like mesti gua bikin voting yang itu guys, voting yang siap Bang, oke Bang. Kreatif dong, nggak usah diingetin, like dulu guys. Ya Allah, jempol kalian guys, tinggal gitu doang guys. Ya Allah, itu juga kagak ngerugiin kalian, iya sih. Streamer siapapun ya, bukan cuma gue ya, apalagi streamer kecil teman-teman. Chat, tekan lagi teman-teman, karena algoritma YouTube tuh kadang like juga masih diperdulikan guys, gitu. Oke. Siapapun mau streamer, khususnya streamer kecil ya, kayak gue, teman-teman gue yang streamer juga, di like guys. Jempol kalian tuh nggak cantengan teman-teman, dan itu nggak berpengaruh apa-apa, kalian nggak didenda gitu. Kadang gue suka gemes gitu, kayak gue nih nonton streamer orang nih, ya gue like aja. Emang kenapa? Apa susahnya sih like, gue heran. Gue udah dislike Ber, makasih Bang. Kenapa Kel? Aku udah like 3 kali, keren Mandel keren, Yarwin. Hello, somebody in there? BSD hujan gede cok. Emang gede? Di sini belum Bre, belum ke bawah angin kayaknya. Check this shit out. Akhirnya GTA, yoi dong Kel. Ada veteran GTA guys. Kelly guys. Hey, what's Caliber happening? Live, Caliber Live. Is this undercover train? I love GTA. Oh, no, you must be Aku all cinta stupid. Granita. Kalau aku, Hush up, man. aku bukan GTA tapi Mr. Granita. Truth here is Yang going Granita to enak be loh, tapi dulu. supplying you with some of the finest. Granita enak cok, murah lagi deh. Ngomong-ngomong kok Tempeni kenapa make gitu? Hey, man. Udah storan belum sama bandarnya? Gitu You dulu hallucinating pertanyaannya. shit. Main make-make aja, jangan-jangan di bandarnya. Waduh, aduh. Oh, yo, Truth, come here, man. Dan gue tahu ini gitu, apa? Kebenarannya, cuman gue jangan deh terpolisi Sup? nein gue lagi. YouTube channel gue lagi pas gue udah meranjak ntar anjir. Media itu nggak akan hilang, cok. Pokoknya gue tau lah kebenarannya masalah kepolisian sama barang-barang haram lah pokoknya. Kalian gak perlu tahu lah. Bang, lu bohong bang. Temen gue ada yang di dalam guys. Temen gue ada yang di dalam. Salah satu orang yang gue kenal lah. Oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms, loons? How about some DMT? No, not for me, man. GTA nggak tahu, tanya aja Alif. Bang, GTA 6 kapan rilisnya? Lu rilis juga lu emang punya PS5? Hah? Kalau lu nggak ngabarin kau punya PS5 kan kau memaling rumah lu. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? Bang, request GTA apa tuh? Bang, request main GTA 5 seru parah. Lu punya gak, Kel? Kalau lu punya main online yuk. Mabar yuk kita yuk. Mabar gak sih? You give off a positive Kalau lu punya. energy. Bre, teman gua masuk gorong-gorong buat jadi presiden. Menurut lu gimana? Lanjutkan. Oke, kita geser si pemerintahan sawit itu ya. Ampun Pak, canda Pak, canda Pak, canda I'm a penyan. man of peace. Saya cinta- saya cinta sawit ya. Bagi Pak tanah 1 hektar Pak. Jangan lupa, saya udah banggain Bapak nih di live streaming saya nih Pak. Kambing. They have a harvester and I need one. Get it? Then you can Nunggu pay me. UAS selesai kok UAS? Namaste. Hidup Jok. Hidup sawit. That mean? Later, freak. Tiba-tiba live chat gue dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan ya teman-teman. Live chat gue dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Pergi ke peternakan di mana combine harvester berada. Motocross nggak ada motocross. Jangan motor itulah. Ini pakai Scoopy anjir, jalannya pelan. Oh.
Oh my ex, karena copyright ya guys ya. Gue nyanyi sendiri aja. Oh my ex to live in Texas. Dang dong dang dong dang dong dang. Do dang dang dong the right for me. Ding 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 ding. Right, baby. To where the baby. Tura semprang tumpro rara mami dang dung dung. Oh my ex to live in Texas. Teng tong teng tong teng tung 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 tung. The brand of roll the love. Ah, kemana gue babi? Wih, wih. Kalau gue lewat sini, ngerinya gak bisa motong guys. Kalau gue lewat sini, kejauhan gak sih? Dan ini udah pindah negara, cok. Pindah kota. Ah, bodo amat lah. Oh, my ex to live in... Oh, enggak. Live in Texas. Teto. For real. Kok for real? Bre, kata Bahlil, Pak Prabowo bukannya gendut teman-teman. Emang sudah masa tuanya ya teman-teman ya. Dulu ganteng beliau, gagah perkasa beliau. Wow, tampan dulu. Gagah perkasa, gagah perwira, sampai nyulik aja nggak ada yang diketahui. Waduh, itu sih parah sih. Editor, nanti kalau edit tolong ya. Editor gue masih lagi nonton nih guys. itu agak, itu perit banget sih. Kalau itu perit banget tuh. Itu tolong ya editor ya. Mati, habis nabrak orang gitu lah. Aduh, gawat. Waduh, kata si Mandel. Waduh, para peklip. Jangan. Lah, gue kan ngebanggain Pak Prabowo, guys. Gue bilang Pak Prabowo muda aja ganteng, gagah. Ya gak sih? Bener gak? Setuju gak? Kopral cuy, beliau. Prit. Gagah, guys. Gue puji beliau. Kok kalian prit sih? Ada apa sih? Gue ngomong apa sih, guys? Buat catas karena gak dibaca. Apa tuh? Kalau ini kena kopi kanan pasti nyanyian Ilham bagus buat jadi penyanyi atau pengamen bajingan. Prabowo itu bijinya 3. Kok bijinya 3? Bukannya 1. Ah. Dian, tolong Dian. Oke, good. Dian. Oke, good. Masa nggak bisa nanyak sih, guys? Oh my ex mati gua. Live in Texas. Dang. The one around the blood for me. Ding. The right. Ini apa? Ini jalan apa guys? Baru tau gua di jalan situ. My analog kiri arahin ke atas biar nambah kenceng. Analog kiri. Oh, tahu gua ya begini ya. Tahu gua Kel. Thank you Kel. Setuju gak bang kalau game ini di remake kan udah di remake bab. Erwin ya. Anak babi ya. Erwin Aldajali ya. Ini game udah di remake. Kutil badak, kecoa air, oke? Udah di remake. Lu mau remake apanya lagi? Lu mau make yang lain kali kalau lu mah. Lu mah make yang lain kalau lu bukan remake ini. Waduh lah Erwin lah, capek gua sama manusia Satitya. Kenapa ya? Kenapa sih gua dipertemukan sama Erwin guys? Dari sekian banyak manusia gitu. Kata lu Prabowo nyulik aktivis tadi. Enggak Dil, kapan sih? Editor gua aja nggak ngeh tuh gua ngomong apa tadi. Nah aja. Beda way itu remaster, remake buat ulang. Oh iya bener. Oh iya ya. Bener juga ya. Lah iya ya. Kalau remake bikin ulang bener. Dari segi cerita juga ada yang dirubah gitu ya. Karena gue belum ini remaster, gue nggak ada duit, Kel. Gue belum beli remasternya. Iya benar, kalau remake itu dari segi cerita juga ada yang dirubah, ada yang di ini segala macam. Bener. Gila, Kelly the best, Cok. Kelly the best, adik gue tersayang itu. You come to the wrong farm, boy. Siapa yang nembakin gua? Tadi, oh. Nggak kena. Jadi nggak epic moment gitu. Dingin, tetapi tidak kejam.
Sugoi. Oke. Kok jadi sugoi gitu? Oh, my ex to live in Texas. Allahu Akbar. See him down. It's Botak over. jahanam anak dajal. Turun. What you doing? Turun. Man, move it. Pala lu jelek. Pala lu jelek. Death wish? Nah, dah. Mending gak usah pakai pala. Pala lu jelek soalnya. Mana lagi yang nabrak gua tadi? Anak setan kalian ya. Ini siapa nih? Oh, cewek jangan, guys. Hey girl, what's up, man? What's up, bro? Ya. Check in kita. Oke, next. Hey, who is this guy? Wes. Don't know, but it looks kind of shifty. Tolong, Mak. Roll 'em in Tolong. some big shit. Tolong. Ibu. Itu mesti dibunuh gak sih? Para veteran GTA itu mesti dibunuh gak sih, teman-teman? Kalau mesti dibunuh, gua turun dulu nih. Sherlock tak parah nih. Buset. Yo, Mak. Thank you. Udah bersihin kerjaan gua. Temennya sendiri digiling. Makasih. Kamu baik banget. Anak soleha. Oh, mungkin karena kita godain tadi, guys. Ini kan yang kita godain tadi nih. Mbak turun dah, Mbak. Mohon maaf nih, Mbak. Mohon maaf, saya sebenarnya nggak tega sama perempuan gitu kan. Cuman gimana ya, Mbak ya? Kita ini aja deh, kita duel aja, pukul-pukulan deh. Ayo pukul-pukulan ya. Pukul-pukulan ya, ya. Jadi Mbaknya bisa ngelawan. Ayo pukul-pukulan. I warn you, I don't give a fuck. Run away, fool. Oke, dah, cukup. Kesian guys, kesian perempuan guys. Perempuan itu jangan disakitin, teman-teman. Nggak boleh. Nggak boleh, guys, ya, nono ya. Mati gua. Siapa lagi tuh yang nembak? He's a combine rustler. That son bitch stealing. Holy mama. Bentar. Banyak keroyokan, gak asik. One kill. Ngeker kemana ya, CJ? Double kill. Triple kill. Pentakill. Sapek. Oke. Oh, maling ini ya? Maling aki. Naik. CJ. Lihat CJ. Lalala, aku nggak mau naik. Dia bilang, oh dongo, stupid asshole. Yeah, what you gonna do with that, huh? Itu di Definitive Edition masih ada gak begitu-gitu ngebak-ngebak gitu tuh? Gue pencet segitiga dia. Aku mau jogging aja. Aku nggak mau. Dia bilang gitu. Aku kan anak baik. Aku suka sodako amal tiap Jumat gitu kan. Aku nggak mau maling. Dia bilang gitu. Stop that dang varmint! Ada potongan dagingnya anjay. Gila, jadi sosis, Cok. Jadi hamburger anjay. Gila. Tuh jadi hamburger, guys. Siapa di sini yang mau beli daging hamburger manusia? Oke, nggak jadi. Oh, my exhaust, Pak. Ya, si Mbak. Ya, jadi hamburger si Bapak. Ini kemana, cuy? Hujan, teman-teman. Baca alhamdulillah dulu gak sih? Mau hujan? Mau hujan, udah hujan, kocak. Lihat mana nih yang asik, veteran GTA. Terjun dan jempalit? Atau gimana, guys? Aduh, kenyang. Halo, Cil, Renal. Definitif bugnya banyak banget malah. Oh, gitu Yan. Guys, mendingan kita mengikuti arah mata angin. Sah. Atau kita terjun, guys. Kenapa kamu nggak remake PC kan murah? Nggak remake PC kan murah, mahal kocak. Bagi lu murah, yuk. Bagi gua mahal kocak. Ini gimana, teman-teman? Terjun kata Alivian. Alivian. Loh ada Alfian, guys. Disapa, guys. Streamer baru. Viewer baru, teman-teman. Disapa dulu gak sih? Disapa dulu, guys. Disapa, guys. Terjun main barbar. Siap. Disapa dulu. Hai Alfian tuh, disapa tuh Alfian tuh. Suruh ini, guys. Suruh cium orang tuanya, guys. Ya bagus dong, gua ngajarin viewer gue jadi sayang orang tua, guys. Ini iseng banget nih bapak-bapak satu. Astagfirullahaladzim, Pak. Cari kerjaan, Pak. Kita akan terjun bebas, guys. YOLO. Gila, oke. Bisa terbang gitu, Cok. Keren juga. Kalian pernah gak ketemu streamer terjun bebas begitu, guys? Gila. Bang, lu cuma streamer satu-satunya, Bang, yang terjun dari atas, kata Rojak. Emang iya, Rojak? Lu gak bisa nanyak nih, Rojak. Gimana nih, Rojak?
Halo semua, halo. Selamat datang di channel Martehir ya. Mati gua, tolong Alfian, tolong. Oke, bisa gak sih nanjak dia? Bisa, mati dicium pohon. Kurang kasih sayang orang tua, pohon dicium. Nggak bisa belok nih mobil. Ayo, bisa. You can do it. Kalau kata hero mobil aja siapa guys yang you can do it? Laila ya. Apa Mia? Apa Rom lah. Hero-nya namanya. Kayaknya bukan jalan yang tepat. Oke, good. Nice Ilham, nice. Dajal nih game. Bikin nyangkut dia, mempersulit hidup. Kita jadi pagar guys. Kita pemerataan gerbang, pemerataan pagar guys. Oke, nyampe. Lindas. Man, you brought peace back to my valley. Lindas semua orang kata Rojak. Buset, Rojak psikopat juga si Rojak. Just make sure you get that cash. Pagar orang boy. Hey, Carl, it's Caesar. Weh, Caesar. What's up, Holmes? what's wrong? Where's Kendall? Is she okay? Tutut. Jaja. Awe, Caesar guys, Caesar. Oh hell nah. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Aku nemu channelmu di Beranda bang. Lihat komen ada Bang Riza Gamers Pro juga ternyata. Ada Bang Riza. Aku kenal Bang Riza. Kenal deket. Sahabat karib kita berdua. And I'll meet you there. Okay, I just got some shit to take care Kenal of. Kenal No, deket. just get my sister out of town. Riza someplace Gamers safe. Pro. Don't shit with me on Udah this DM-an one. juga sama I dia. can't lose her, man. Sure thing, Holmes. Oh, kamu dari viewernya si Bang Riza. Oh alah, welcome ya. Kalau Rojak, kata Rojak review waifuku follower PPZ, Rojak agak lain. Terus sebenarnya alien yang nyamar bang. Tapi apakah iya guys? Apakah Truth adalah alien yang menyamar teman-teman? Dan dia datang ke bumi untuk mencuri ganja guys. Karena di planet Mars tidak ada ganja teman-teman. Bisa jadi gak sih? Make sense gak sih? Bener juga tuh kata si Dian tuh. Ih, alamak takutnya. Oke. Agak lain kamu Dian ya, agak lain kamu. Mati gua. Project ah. That's so creepy. Apakah Truth adalah saudaraku di live sebelumnya ah? Gimana? Alamak takutnya, kata Rojak Bang Ilham gak respect sama BSD. BSK Garet apa BSK Garet? Lo ngetik apa Asep? Welcome Asep ya. Kok kamu tidak berkhianat lagi Sep? Aduh. Bisa gak kalian gitu coy? Bisa gak kalian gitu guys? Gila, terpontang-panting, terbolak-balik, imanku tetap teguh guys ya. Dan mobilku tetap tegak berdiri teman-teman. Seperti gila, mau diazab sama Tuhan ngeles si CJ gila. Bener-bener udah mau kena azab nabrak itu tuh, nabrak pesepeda tuh. Tolak sama dia. Tuhan, jangan kena karmain aku. Gila. Mobilnya terbalik lagi. GG Gaming. Gila. CJ si penolak bala anjir. Bener ya sini ya. Kacang kenapa sih Sep? Itu gue udah baca. Jahanam, haram jada, sempak. Itu gue udah baca chat tuh tadi. Gue dibilang kacang. Seperti apa bang? Seperti apa tuh? Apakah Ilham suka sama bumi? What the? Oh hell nah. Memperkosa bumi ya. Tapi fun fact ya. Nggak tahu nih orang Malaysia bisa ACC bisa enggak ya? Orang Malaysia teman-teman kalau nyebut push up itu perkosa bumi guys, bener gak sih? Coba deh kalian googling deh, atau tanya orang Malaysia deh. Katanya perkosa bumi guys, bener gak sih? Teng kamu ganteng, emang ganteng dari lahir ini. Salah, oh salah.
Bentar, kata Esan. Selimut di bahasa Malaysia, selimut. I wanna immigrate from here. Itu bapak-bapak kepala botak sian banget, Cok. Masih harus apa tuh? Masa harus bilang rodok bumi? Oh hell nah. Ntar guys, gue dipanggil orang tua gue guys, bentar. Ntar guys, gue dipanggil orang tua gue. Loh, kok armor gue udah penuh guys? Kok armor gue? Bentar. Gue kan tinggalin bentar ya. Kan gue tinggalin bentar tadi. Mak gue manggil. Terus gue balik. Kok darah gue penuh? Armor gue kok penuh juga guys? Kenapa guys? Dihack kah? PC gue dihack kah teman-teman? PC gue dihack kah? Tadi gue ninggalin bentar loh, paling 1 menit, paling 30 detik. Lah bukan mode glitch lagi? Enggak, tadi gue dipanggil mak gue, beneran. Kok tiba-tiba darah gue penuh ya? Kenapa guys? Kira-kira kenapa teman-teman? Wah nggak paham gue. Ini game memang kadang suka begitu guys. Sebelumnya suka hitam tiba-tiba layar gue, terus tiba-tiba senjata gue nambah, darah gue nambah. Sekarang gue tinggalin bentar, nyokap gue manggil, nambah darah gue. Bodo amat dah. Makanya gue pengen buru-buru tamatin nih game nih. Hidup Jokowi. Kok hidup Jokowi tiba-tiba si Alip? Dihack sama tangan lu sendiri itu. Emang iya Renaldi? Enggak gak sih? Sticknya aku taruh tadi. Kalah sama si Ilyas namatin tanpa cheat. Iya, si Ilyas suruh streaming, main banyak game, streaming. Udah gede mesti nyari duit ya. Gak ada waktu buat streaming. Lakuin, suruh Ilyas. Oke, salam dari gua. Kesel gua masih Asep lama-lama, Cok. Ya, bilang sama Asep, bilang sama Ilyas, "Yas, lu ditantang sama Bang Ilham. Lu harus nyari duit, streaming, main banyak game, interaksi harus aktif. Jangan apa yang bosenin." Bilang sama Ilyas gitu. Oke. Oke, Sep. Itu ya. Orang yang punya akal dan logika pasti paham kenapa gue nge-cheat, guys. Hey, Carl. How you doing? Orang pasti sis? paham. This ain't Bercanda, over, man. Sep. Canda. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the barrio with that big Willie bullshit? Kok adu And you lidah? gonna Kok get adu stripped. lidah? And I ain't losing you over no macho bullshit. Bang, boleh gak ngaji bareng? Boleh, Skun. Hey, relax, man. Nggak apa-apa, ngaji bareng. Bagus. We Pahalanya already bagus, know berganda-ganda who itu. the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Ilham suka Smoke, sayangi he's a bumi. Iya pussy. dong, Dio. Aku suka sayangi bumi dong. No, not Smoke. He PP-nya might mess with Renaldi Craig, Wowo, ah. but he don't PP-nya mess with Renaldi no Wowo. Jake. Come on, Emang CJ. iya? How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Kita suruh ngapain nih, Smoke guys? sends a car to San Fierro in the trunk. San comes back photo white. Fierro. Apakah kita akan pindah sekolah? Pindah sekolah. Pindah kota lagi, guys. I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. San Fierro, Maybe I'll see gas. something. Gas gak sih? Just lay low and I'll be back. MHW, Bang. Woi, Bang Arsen, welcome. Lu mau MHW? Ya, gue baru 30 menit, kocak. Lu mau streaming emang? Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Ya Allah, gue mau ke San Fierro, setan nih cewek nih. You've been hanging out with those sticking putas. No. If you just let me... Just silence. Get up here. We've got places to rob. Look, I'm in the middle of some shit right. Ya Allah, Catalina. Come on, man. Gue harus ke San Fierro. Shit, here we go again, man. Cewek kadang begitu, guys. Cewek tuh harus dipahami secara logika ya, walaupun tak masuk logika. Gila tuh, keren banget sih barusan. Nah tuh, oh ini satu arah. Salah gua. Ini satu arah. Ilham Martehiel ini satu arah. Kocak gimang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, jauh bener. Yo, jauh bener, Cok.
Salah masuk kita, salah masuk. Kita ke kota lagi. Masuknya dari jalan yang sono, guys. Misi desa emang jauh-jauh sih. Duh. Ya cewek tuh emang siapa sih ceweknya, tahu tuh ceweknya Bang Ilham siapa sih? Mukanya ngeselin, pendek, kebol, kepalanya botak. Namanya Nuyuy. Apa tadi Dio? Wah, Dio ngetik apa tuh? Bang, apa bedanya Ilham Martehielan dan Naruto Den? Naruto. Sejak kapan Naruto marganya jadi marga Den, anjay? Den Minato. Keren juga. Den Kushina, anjay, gurinjay, makan bajai, ketelak bajai, jablay, oke. Guys, kita bernyanyi lagi guys. Oh, my ex to live in Texas. Kembalikan Macil sudah tidak ada ya, sudah mati dia. Macil sudah kubunuh guys. Karena dia sering nyekep aku di basement ya, jadi aku eksekusi guys. Emang tuh anomali Noyoi pendek ngeselin. Ini kemana cuy? Doris ya? Mana sih misinya? Set di Solo cok. Itu bener lewat desa kan? Bener. Kita bisa motong jalan gak sih? Dari sini guys. Wood, ke atas gini. Bisa gak sih? Let's see what's gonna happen. Yeah. Selama jokinya gue mah santai guys. Selama jokinya Martehiel mah santai bae coy. Oh lihat nih, jurus terbang. Oke, good. Kalem. Kita lewat sini ya guys. Yuhu, wihi. Oke, good. Nah, tembusnya jalan tanah kan? Naik ke atas coy. Ayo, bisa motocross mah. Emang motor beat gua. Nah, kalau motor beat gua nggak bisa. Nah, GG Gaming. Kita udah motong jalan hampir setengah nih, cuy. Harusnya. Depan apa nih? Bukan kocak. Ilham Martihel kocak. Salah. Utama panjai. Oh, hell nah. Aduh. Sini. Ini kan? Iyap, bener. Sip. Mati gua, oke. Nice. Nge-cheat apa? Kapan ngomel lagi? Nanti. Ntar siapa yang gantiin Mabol? Martil Cebol. Buset, Martil Cebol. Martil kontet, matet. Martil kontet, guys. Macil dibuang sama Papi Ilham dan nanti akan digantikan dengan yang baru. Emang iya. Pasti pas hilangnya Macil, pasti ada Markil. Mati laki-laki. Gue bentar lagi bawa seluruh keluarga gue masuk channel ini, cok. Dari engkong, nenek, emak, babe, semua gue bawa ke sini. Aduh, ini gimana sih rutenya? Oke, kesini nih kita nih. Oh, my ex living Texas. Jago juga gue sob. The right for me. Ding. The light, baby. Anjay, ada cloud di GTA, ada dong. Radio manual, yoi. The light, baby. The right for me. Oh, my ex to living. Oh, di puncak nih, cuy. Puncak nih, Bogor jalannya gini nih, cuy. Sumpah. Warpat kah sampai warpat kah kita? Ngopi dulu gak sih di warpat? Ngopi dulu, chillin gitu kan. Chill dulu boy, chill. Sekalian Mariang Martil moyang aja. Ya nenek moyang gua bentuknya gimana guys? Wujud bentuk anomali nenek moyang Martehiel gimana guys? Ganti lagu jadi kuru-kuru. Kebumen itu seng, emang kebumen begini nih? Bener kamu nih. Awas. Claude welcome ya. Kamu udah lama gak kelihatan Claude. Tadi ada bos kamu tuh si ini. Si Kelly. Oh, my ex to live in Texas. Claude tuh penontonnya Kelly apa penontonnya siapa ya? Kita pernah ketemu di mana Claude? Pengen gue di Kelly dah. Mamin, Martil Janin, what the f... Indra Gilir itu. Emang Indra Gilir ini? Kicau manis.
Banyak bukit dan bebatuan. Kata Nurul. Oke, kita nyamperin Catalina, men. Catalina. Basis pertama. Hey, Catalina, baby. Baby. It's me, Carl Johnson. Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Mak gue biasa. Gue penonton banyak orang termasuk Kelly. Ini mana Catalina? Katanya kita disuruh sini. Bocahnya kagak ada, Baby, guys. without you, there is no Carl Johnson. Baca atas adalah pantun paling legendaris. 2-3 dayung perahu. Mana Q&A yang kau janjikan itu? Kapan gue bilang Q&A? Nggak ada. Here, cabron! Who's the bitch now, eh? Oh, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. It's alright. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah. And I'll take you. Tapi pengisi suaranya around CJ keren loh, guys. Oh, Sampai di masa tuanya aja masih bisa dubbing ini loh, dubbing suaranya CJ loh. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl! me. I think I love you. What the? Shit. Oh, hell nah. Great. Gue jadi nama cewek modelan begini sih gue mikir 18.000 miliar kali. You wanna go rob some shit, baby? Apain gue jadi nama cewek begini ya? Hobinya ngerampok, nodong pistol udah kayak nodong pisang, gampang gitu tangannya. The bank in Palomino Creek. The liquor Udah gelap store in tambah gelap Blueberry. anjay. Or the betting shop in Menyatu dengan alam nih. Well, this time we gonna do it real chill. No Gede banget sih hitam. shit, baby. Tapi enak bang dicambuk-cambuk sama dia. Bang Mina, kamu nggak boleh gitu ya Bang Mina ya. Kenapa sih para streamer itu tuh selalu datang di momen-momen yang begini gitu loh? Pasti ada aja yang dibilangin ham bang. Bisa anu bang request bang ke cewek bang klakson. Siapa ya waktu itu yang ngomong gitu ya? Ada aja. Feel like killing all the men I meet. Sini dulu guys, yang dekat sini guys. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. Gila nih cewek. Allahu Akbar. Gila, itu adalah manfaat dari menyebut Allahu Akbar 3 kali ya teman-teman. Makanya sering nyebut Allahu Akbar guys. Saat kecelakaan, oke? Allahu Akbar. What were you thinking? Tuh, lihat. Allahu Akbar kan? Gue udah bilang guys. Jangan meremehkan doa teman-teman. Mana kita? Oh, sini. Oh, my ex mati. Oh, enggak. Supir yang bener, Pak. Supirnya tuh ini, Cok. Sangat agamais. Apakah bisa adu ini? Adu apa kamu? Keajaiban dari muncul takbir. Oke, let's do this. Toko minuman keras lokal. Oke, toko miras lokal ya. Nih, miras-miras yang biasanya orang mau mabuk tapi This place will be a budgetnya walking cuma park. cepet gocap. Biasanya beli di sini nih. Who are these cowboy assholes? Kok tahu bang? See what's Mau tahu aja deh kamu. We got the cash. Let's get out of here. Oh, ini yang kejar-kejaran ya? Come back, let's have our money. Oh, ini kayaknya kejar-kejaran. My money. Tembak. Please. Mati, ninggal. Carl, Jadi you bubur. drive, I'll shoot. Let's do this, baby. Fucking bot. Oke, gue masih inget kontrolnya. Let's go, kita uber. Run. Deng. Oh. Deng.
Diam lu, gue lagi fokus nih. Nggak tahu nih, background musiknya dari mulut gue sendiri, bukan dari radio. Tembakin boy. Tembakin boy. Tembakin biji matanya ya. Oke. Ah, bawa tas. Oh mesti gitu ya. Oke. There's dust in the distance. Faster. Bacot, ketinggalan tadi kopernya, kocak gimang. Banyak bacot nih cewek ini. Dikit lagi gue sumpel sesuatu benda tumpul yang keras dan berurat. Oke, nggak jadi. Banyak bacot, bising. Duh, dia pecah dua lagi. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya udahlah. Kita lurus ya, guys. Udah terlanjur yang lurus. Watch my damn head, bitch. Gue nembakin orang depan polisi, biasa saja kata Cie. Oke, good. Satu lagi, one more baby, one more. Awas. Hit the gas, you wimp. Kalem. I'm gonna kill all you stupid pigs. Nyetirnya susah anjir. Quadback masih dengan nyetirnya susah, guys. I like my men fast. Aku ngulang misi ini 5 kali, kata Eshan. Pengen gua ada epic moment dah di sini dah. Oh, ini dia nih. Epic Tos Momentos, teman-teman. Epic Tos Momentos. Wow, Rigato Natseme. Oke, good. Nice. Yuk. Lu ngapain kayang, kocak? Botak bego. Lu ngapain kayang, kuat betul. GG Gaming nggak, guys? GG Gimang nggak? Aku basoka roket launcher, buset di basoka, kesian banget. GG Gaming nggak, teman-teman? GG Gimang nggak? Gila lah Usop, GG WP, epic plus GG. Gelo. Lah gua harus 5 kali kalau first time. GG kata Asep. Asep emang GG beneran, Asep. Bentar. Kalau Asep emang GG beneran, Sep. Tadi perasaan kamu mengucilkan aku, Sep. Ya gak sih, teman-teman? Ada saksi matanya kan di sini kan? Tadi Asep kayaknya mengucilkan aku, guys. Kok Asep tiba-tiba jadi baik, guys? Kenapa nih Asep tiba-tiba baik, teman-teman? Aku takut nih kalau Asep tiba-tiba baik gitu kan. Pak! Dia jatuh. Si bapak nyebrang kagak nengok kiri kanan. Itu pun gue pakai cheat mobil terbang. Lagi lo kenapa pakai cheat mobil terbang, kocak? Hatinya dicuci. Wih, hatinya dicuci si Asep, cok. Keren, cok. Jibril suka. Memang ada apa, Bang, kalau gue lagi baik? Aku takut kalau kamu lagi baik. Cuci pakai sabun. Kok pakai sabun? Kalem. Dan ini cara kita nyebrang sana gimana, teman-teman? Kalau kita pakai sepeda bisa berdua gak, guys? Kalau pakai sepeda bisa berdua gak, guys? Coba. Tes. Ya nggak bisa. Padahal di belakang ada itunya loh. Ada kaki kudanya, teman-teman. Ya nggak bisa. Padahal seru loh. Kayak bolang pakai sepeda. Tolong dong tambahin dong di GTA Remake. Kalau nggak di GTA Definitive Edition dah, update. Harusnya bisa dong naik sepeda. Kayak bisa kring sepeda rodanya 14 gitu kan. Oke. Cuci pakai sabun biar mengkilap. Epictos, Momentos, Chocolatos, Mamma Mia, Lezatos, Factos, Kratos, Claudotos, Keliatos, Carlitos, Ilhamtos, Aseptos, Martiltos, Nuyuitos, Ristos, Zertos, Oditos, Niktos, Estatos, Mentotos, Merototototos, Maratatatas, Marakautos. Gila, Claude keren, cok. Claude ngeluarin bahasa yang bahkan Einstein pun angkat tangan, guys. Gelo, Claude GG. Claudosti. Siapa lagi nih nelfon?
Hey, Holmes, I've been busy. Siapa ini? Caesar, what's Oh, up? Caesar, I Caesar. can smell Nacho's archetype from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Balapan Diego. lagi. They made out here to tear up the blacktop. Emang sukanya Chota, ngedrak nih anak no satu nih. Chota Diam choppers. aja. You wanna make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What Holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Oke, ini ada dua nih guys misinya guys. Yang mana nih guys? Catalina atau Caesar? Yang mana guys? Voting. Lanjutin Catalina atau lanjutin CV teman-teman, alias Caesar. CV aja kata Asep. Yang mana guys? CV atau Catalina guys? Catalintos dulu. Mana guys? Dio, Esan, Charlie, yang kau maksud itu nama kan? Nama kau ah? Catalina, ganti Seng, ganti. Ganti gimana maksudnya? Catalina ya. Catalina dulu. Nurul. Kok Nurul? Oke. Lewatlah pacaran. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. Lagi kadang si CJ juga guys yang ngajakin. All right, come Turun on, let's rampok. go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Masuk kita. Belum halal woi. Look, baby, I really need that paper. Oh my God, what in hell's name is that? Gue denger ante. You fucking prick! This is a rack. I'm gonna No, torture baby, your no, sorry ass. please no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your No, whores. baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please. Oh, no. hell nah. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Stop. Ow. Hey. Oh, shit. Yes, faster, harder, deeper. Oh, yes, yes, yes. Maybe we can go out and rob now? How was it? Itu lagi ngapain guys? Itu lagi ngapain teman-teman? Itu lagi ngapain guys? Itu lagi apa sih? Adrenalin Ilham meningkat? Enggak. Gua ada logika jika aduh. Alamak kata Nurul. Itu lagi ngapain guys? Enggak kita harus cari tahu bareng guys. Itu lagi ngapain? Lagi olahraga oh bener kata Dio guys. Bener kata Dio. Bener lagi olahraga senam. Aduh bentar. Tuh. Lagi olahraga senam kata Dio. Bener Dio. Berlatih strength dengan CJ. Bener Eshan. Oh masih di tos. Kok di skip bacanya? Iya si Eshan. Gue ada logika jika sabun kucing dan kucing. Pusing pala gue bacanya. Bang Ilham, tanggapan abang temen gue numpang di rumah temannya yang mau kerja tapi masih nganggur sekarang. Itu teman yang baik berarti. Bener guys. Yang tadi itu adegannya lagi ini guys ya. Lagi olahraga bareng teman-teman. Berusaha positive thinking. Enggak bener kata dia itu. Bener Dio. GG Dio. GG siapa lagi tuh? Yang ngomong tuh. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim, ntar gue setting dulu. Coba cek CCTV, Seng. Astagfirullahaladzim, si Nurul sepenasaran itu, guys. Oh hell nah, ceweknya siapa sih nih? Si Nurul sepenasaran itu sampai suruh cek CCTV. Oh hell nah, bro. Different? I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. Atau mungkin I'm starting to get really bored of you. I just need the gue money. mau berusaha positif And I'm susah just a gitu. cheap fuck. A whore you Gue don't mau even berusaha pay. positif susah guys. No, Mungkin I lagi didn't say makan kata Asep. Oh iya I'm in bener love lagi with you. makan. You act like I'm an idiot. Tanggapannya apa bang? Mending cari kerja kah?
Biar nggak nganggur atau gimana? Oh, cari kerja dong. Coba deh gue baca ulang deh. Bang Ilham, tanggapan abang, temen gua numpang di rumah temennya, mau kerja, tapi masih nganggur sekarang. Ya cari kerja lah anjay. Kagak tahu diri banget. Udah numpang kagak mau nyari kerja, tampol. Oke teman-teman. Dan itu adalah temen yang GG Gaming, guys. Kalau ada benar-benar temen yang kayak gitu ya. Itu ada temen yang sangat amat GG Gaming, teman-teman. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if Ini misi terakhir kali ya. Udah mau sejam, guys. Misi terakhir kali ya. Tuh, pas. Apa kelarin misi Catalina ya, guys? you ever mess around. I will castrate you first. Then I will Gua ada logika, jika sabun kucing untuk kucing, sabun badan buat badan, sabun bayi buat bayi, lalu sabun batang buat batang, pohon. Kau pikir kau bisa menjebakku, San? Bang, emang pohon pakai sabun, Bang? Pakai sabun. Sabunnya. Batang pohon tuh suka disabunin, teman-teman, harus. Biar nggak ada ini, nggak ada rayap, nggak ada semut merahnya, teman-teman. Gitu. Jadi sabun batang kegunaannya buat batang pohon. Oke, teman-teman. Nasya. Sapuan yang bersih ya, nyapunya bersih gue ya, bersih banget ya nyapu gue ya. Gila, WW streamer, guys. By the way, itu Ubin, Bang, di rumah Engkal. Gua kasih tahu ke Ubin ya klip ini. Oh, gua kenal Ubin. Ubin emang lagi nyari kerja. Guys. Kan gue bilang tadi ini, kalau dia udah numpang tapi nggak berusaha nyari kerja, itu baru nggak boleh. Kalau Ubin mah kenal gua. Dia saking capeknya Ubin ya. Nih lu justru infonya yang ini nih, klipnya yang ini nih. Saking capeknya si Ubin dia sampai frustasi, guys. Gua kan sering ngobrol banget sama Ubin sama anak-anak. Dia sampai frustasi cerita sama kita. Respect gue sama dia. Dia pun gak enak, berulang kali dia bilang dia pun gak enak numpang. Ya udahlah, nggak usah bahas lah, guys. Jangan, gak enak gua sama Ubinnya. Walaupun gue di sini tidak menjelekan Ubin ya. Gue justru ngebanggain Ubin, guys. Dia rela ngerantau dari pulau seberang ke pulau Jawa ibaratnya demi mengais rezeki, guys. Tapi emang belum ada aja, belum ada panggilan. Ya mudah-mudahan semua dapat kerjaan enak lah. Gue juga by the way lagi nganggur, Bos, sebenarnya. Gue lagi nganggur, guys. Gue ngojek doang ini. Serius. Ini kemana sih? Ini kan ya, bener ya? Ini kan bener. Oh, dari luar, cok. Udah, 3 cukup. Bentar. Gue ngeliat tadi ada Superman, coy. Superman aja tapi geletak begini, guys. Begini tapi begitu bomnya meledak, Superman begini tadi gue lihat. Apa gue salah lihat? Apa cuma angin, guys? Cuma angin. Astagfirullahaladzim. Rizky telah kembali, guys. Enggak, gue kasih tau yang tadi. Diam kamu, Randy. Pohon juga pengen batang mereka bersih tuh, bener kata Claude. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Renal pasti tahu misi ini. Maaf telah 1 jam kurang. Iya, kamu harus push up 30 kali ya, Rizky. Tidak ada kata maaf bagimu. Oke. Baca atas karena aku anomali pembaca atas. Kalau sabun ayah dan ibu buat ayah. Kalau sabun ayah dan ibu buat ibu ayah, sabun keluarga buat keluarga, sabun anak buat anak. Kalau nggak ada sabun apa? Itu sangat gelap ya dia ya. Gue ngerti ya. Catalina kayak ini ya, Catalina. Kencan dong, Bang, kata Kalulu. Welcome Kalulu. Selamat datang di Martehiel Gaming. Rizky, gua buat konten khusus buat lu. Apa tuh? Bang, kau jangan pernah naik mobil keren, klakson depan cewek. Ini peringatan. Gua lagi main GTA disuruh klakson cewek dan gue nyesel. Apa tuh? Apa yang terjadi, guys? Goblok. Malah gue buang bom. Maaf. Pencet emot dikit, guys. Kita puterin laut sini nih caranya, teman-teman. Set. Kita puterin laut sini. Set. Bisa begitu lu mobil. Gila tuh helikopter rendah banget. Sekolah gak sih itu pilotnya? Dia ngendarain apa? Ngendarain helikopter tuh jaraknya cuma 2 kaki dari udara gitu, dari darat maksud gua. Sejengkal doang dari darat. Pilot belajarnya di mana sih dia? Kayaknya
Kayaknya pilotnya nembak SIM inian, pakai SIM truk kayaknya nih guys, bukan SIM helikopter. Mana sih? Kiri apa lurus ya? Kayaknya lebih aman jalur kiri gak sih? Kiri deh. I'm gonna fry your balls and eat them. Ya, kayak good. Anak bego. Please, to the motherfucker. Kenapa sih pengendara sini pada dongo-dongo kayak di gang rumah gua gitu loh. Persis. Aduh, ya Allah, gua lagi baca chat, kampret. Di luar. Duar. Oh, duar sih, lu ngetik. Gua kira di luar. Ya, kita ke toko spray, teman-teman. Spray and gua ngedengar bunyi patah tulang beneran. Kretak bunyi. Who wants me now? Oke, let's do this. Idiot fix. Ada Ruby, halo Ruby. I kill all of you police dogs. Get us back to the hideout. Udah jangan nembakin, kita udah bintangnya udah berkurang. Wah, emang cewek dajal, cok. Orang bintangnya udah berkurang masih nembakin aja. Buju busrak nih ya. Ini cewek dikit lagi gue pakein kemben anjir. Kagak bisa diem banget. Heran. What do I have to? Kemana lagi kita? Ke rumah ya? Aduh kenyang. Kiri kanan. Kanan dulu. You're a great Kiri girl, kanan lagi. Oke. but you gotta calm down. Haruskah kita menyanyikan lagu manual lagi guys? Oh, my ex to live in Texas. Suka banget sama knalpot itu. I just want. You know why I act like this? Gua ada sesuatu yang unik guys. Mana dia? Kelihatan kan? Suka banget sama knalpot itu. Ingat yang waktu itu kita ngomel guys, ngobrol martihel apa-apa tuh kita tuh, yang kita bahas waifu. Dia mungkin si Rizky, seingat gua ya, jangan-jangan dia yang pecinta bus. Yang waifunya adalah sebuah bus, teman-teman. Oke. Jadi dia kalau ngeliat mobil seperti biasa langsung buka, langsung pelorotin celana, ya kan, langsung begini guys, langsung. Gue respect sama Rizky, tapi Bista ayo, iya. Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim. Masih banyak wanita di luar sana, Rizky. Kenapa kamu milih knalpot, Rizky? Kenapa? Dari sekian banyak pilihan wanita di luar sana yang cantik gitu kan. Kenapa harus knalpot, Rizky? Dasar streamer. Rizky suka Lani. Enggak, dia suka knalpot, TG. Temannya si Tayo yang besek kuning, guys. Yang gue pernah bahas itu di obrolan kita. Astagfirullahaladzim. Bertaubatlah hai Rizky Muhammad Rizan, karena dosamu itu. Malaikat juga bingung ngetiknya. Malaikat juga bingung gitu loh kalau mau nyatet. Kata malaikat, nih dosa apa enggak ya, kata malaikat. Dibilang zina enggak zina sama knalpot mah, ya kan? Iya sih. Kalau mau perempuan jelas zina gitu kan. Kalau sama knalpot, ayo, malaikat ngetik nyatetnya gimana guys? Nah, itu harus dipertanyakan tuh Rizky, oke? You impress me, Carl Johnson. Knalpotnya ngebas plus ada aura racing bang. Baca chat atas juga, woi, jangan disalah paham. Astagfirullahaladzim. Ya, gue aja mau akhiri nih, cuman karena ada Rizky ya teman-teman, karena ada adikku tersayang, jadi kita perpanjang sekali lagi deh, oke? Satu misi lagi ya, biar habis ya. YDY itu apa YDY? Welcome 10 orang. Why you so cheery? You thought I was one of your cheap cars? Baby, you gotta chill the fuck out and. I chill out when you get here. Huh? You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, Putus this kita. ain't no.
No more talk! Get your ass up here, now! Hah? Gimana sih maksudnya? Putus? Apa gimana sih guys? Jangan spam dong. Tuh, kencan bang, nanti diajak main di kamar kata Lulu. Oh hell nah Lulu. Guys jangan nyepam guys, nggak boleh. Nggak boleh nyepam. Ya udah aku nggak mau lanjut kalau nyepam mah. Aku males Aku males. Aku ngambek, aku sundere. Aku sundere. Kalau terus nyepam aku sundere. Aku mau jadi emot sundere guys. Nggak mau lanjut kalau nyepam nggak mau. Masih nyepam nggak? Mod. Masalah mod atau moderator. Kak Lulu baru join di channel kita guys. Itu moderator tuh sudah dibahas panjang ya. Dan akan ada bahasanya tersendiri guys nanti guys. Kata Kak Lulu. Apa kata sandinya teman-teman? Bukan hey. Bukan penutup hey. Apakah saya mempunyai PP baru? Enggak dong. Ayo Mas Ilham, jangan Mas Ilhamnya ngambek. Ayo sekali lagi ya. Let's go. Guys, kalian kayaknya ketinggalan live chat deh. Kalian panjangin lagi deh ininya. Kayaknya kalian ketinggalan deh. Atau pas pencet tekan live. Damn, what I do now? Jadi kalian seiras guys sama gue. Jadi kalian kelambatan itu. I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you. Kagak ada sensor, Cok. Baby, I'm sorry. Kalimatnya kagak disensor, Cok. Oh hell nah. Aduh, adik-adik. No more. From now on. Kalimatnya gak disensor, Cok. Oh hell nah. Okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. Kalimatnya gak disensor, Cok. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move. I feel good today. Like a Lah iya ya, ketinggalan live chat. Iya. Misi apa yang ada EV-nya? Udah belum bang? Nggak ada. Emang ada guys misi yang ada EV-nya guys? Tadi sih ada yang CJ-nya teriak-teriakan, tapi kata Dio, kata Nurul, kata Esan, apa kata siapa tadi bukan EV, bukan lagi begini. Mereka bukan lagi begini guys, bukan lagi begini ya. Tapi katanya senam lantai. Terus kakinya CJ itu kram, makanya terus juga si Catalinanya kram. Jadi mereka mendesak bersama gitu Rizky ya. Itu. Jadi mereka mendesak bersama gitu karena kakinya kram. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really... Rockstar be like no sensor gaya kami. Tuh si Esan tuh delay tuh chatnya tuh. Delay tuh chatnya tuh. YDY kenapa sih Claude? YDY itu apa sih? Nothing, I just hate men. YDY apa sih? Kenapa sih teman-teman? Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Oke. Oh, girl, I like that a lot. Well done. Brilliant drive. Untung gua kagak kesono. Carl, you have to be fast Itu and Kelly very yuk. ruthless. Lah Kelly emang lagi live. Like in the betting shop. What? If you hadn't Kelly started lagi live busting emang. things would have been sweet. They had to die because Udah putus you masih were sayang. slow Iya and kocak stupid. emang. Like a big fat brat that eats Ya udah iya, oh ya udah iya. YDY itu ya udah iya. What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. Itu mati gua. GG gak? Udah aku tonton adegan itu. Itunya nagih banget. Oh hell nah Rizky. Calm down man. Damn man. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, Miss Catalina, Don't even miss. think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! Now, bitch!
going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Yeah, what you gonna do now, huh? Emang ada misi begini ya? shit! Oh shit. I give you one simple job, idiota. Idiota. Gagal kak? Gagal kah? Emang harus begitu guys? Oh harus begitu teman-teman. Emang harus begitu guys. Just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Orang gila yang jadiin Catalina Mai. Gua yuk. Kenapa kamu gak seneng ha? Aku suka yang dipecut-pecut sama Catalina, tahu gak? Aku suka. Oh hell nah. Welcome ayo. Selamat malam. Berarti gila enggak lah. Oh ya, fetis orang tuh beda-beda yuk. Fetis orang beda-beda ya. Kamu nggak bisa menyamaratakan fetis orang. Ada yang fetis orang mainnya kalem, ada yang mainnya di stats. Ada. Oke yuk. Tuh ya. La 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 la. Oke. Smash Next. the ATMs and get Hancurkan ATM-nya. Oke. Give up. You're surrounded. Gini aja. Haven't much time. Bisa hancur gak? Oh, bisa cuy. Gelo. Sekop inian anjir. Sekop rasa golok anjay. Udah. Mana lagi? Mana lagi? Aduh. Pak, diem dah pak. Bapak nggak tahu nih. Cewek saya pinter mecut. Ah. Mana lagi? Oh, yang belum hancur, kocak. Oke, good. Better take the back door. Lewat belakang ya. Stop, stay cover. Kalem boy. Aduh, mati gua. Gila ngeremehin gua lu, Catalina, man. Damn, man. You want me to stop, huh? Sakit juga. Anjay. Anjay. Saga kalian gitu guys. GG gimana enggak? Mana sih Catalina? Maju kocak. Capek-capean atuh lama banget ya, heran gua. Anjay. Anjay. GG gak? Oh, ada dia. Aduh, hidung gua gatel. Ada helikopter by the way di atas kita, Catalina. Hidup lu slow banget, Gugu gagak kita beres. Sambil merem ya, kayu ya, mati pakai shotgun. Allahu Akbar. Oke, nice. Grab a bike and follow me. Do you think you can keep up with a real woman? Kau pikir kau bisa mengikuti wanita tulen? Oh hell nah. Apakah itu menyindir era zaman sekarang guys yang banyak gay? Tembakin coy. Udah terlanjur. Mati, meninggal. Mati, CJ, mati dia. Bang, jangan baca chat dulu bang, lu bakalan dihina bang. Kata Rojak, oke Rojak, aku nggak akan baca chat. Kenapa jadi jatuh begitu? CJ? Kenapa hidupnya berat banget kayak CJ gitu loh? Catalina dikelilingi sama polisi, selamatkan dia. Mendingan gue nyelamatin diri gue sendiri, kocak. Guys, kalian gak lihat apa-apa guys? Lah, gue mau astaga Tuhan. Cheat quite back apa ya? Bawa kiri-kiri atas. Aduh, gue lupa lagi. Cheat quite back apa guys? Cheat quite back apa ya? Bre, kenapa Del? Cheat quite back apa sih, gue lupa deh. Bawa kiri-kiri atas kotak. Apa ya? Cheater, bukan cheater. Tapi bilang cheater. Quiet back tuh bukan apa-apa. Quiet back tuh kayak cheat malam siang. Namanya sebutannya quiet back.
Lanjut nonton kuru-kuru. Kok kuru-kuru? Ini mobil, ini kota mati apa ya? Kagak ada mobil bareng. Astagfirullahaladzim. Kagak. Bang, Kikyo sama Kagome buat gua ya bang, nggak boleh ya. Aku suka apa Kikyo nggak apa-apa deh. Aku ini aja Kagome. Aku Kagome, aku pecinta pakai rok mini ya. Guys, kita ini sampai kapan guys? Nggak ada inian anjir. Kota mati, Cok. Real kota mati anjay. Gimana sih cheatnya, gue lupa deh. Cheat mobil balap juga gue lupa, Cok. Gue banyak cheat yang gue udah lupa, guys. Cheat mobil aja. Apaan, Sep? Cepetan, Sep. Gue mau closing ini. Baju yang dipakai jual berapa, Bang? Nggak dijual ini. Ini udah nyantol sama badan gue ya. Jamjet bukan PS2 bukan inian. Bukan apa namanya? Ini kita ngejar yang biru apa yang hijau ya? Yang biru apa yang kuning ya? Yang biru ya. Udah lupa kayak gue. Iya, yang PS2-nya apa ya? Gue lupa lagi. Ini sampai besok anjir kita jalan kaki, Cok. Mobil kagak ada. Buset, si Catalina tuh, lihat guys. Lihat guys Catalina, guys. Lihat. Dia berdiri layaknya pria punya selera, oke? Aduh, legend ini udah pikun dia, Cok. Gue sih legend ini, kalau gue mah legend cheater kalau kata Asep. Bisa gitu, awo kata Rizky, awo. Akhirnya sampai juga, guys. Akhirnya sampai karena kejadian jahanam itu ya, guys ya. Kalau gitu mah kita pestol dari jauh aja, guys ya. Ya gak sih? Bisa gak sih? Come on, Carl, move it! Ayo kocak, naik sini kocak. Gila guys, kita terselamatkan guys. GG Gimang. GG Gimang guys, gelo. Walaupun ada trouble tadi ya teman-teman dan adik-adik, tapi berkat aku sering dicemooh sama si Asep ya. Jadi Tuhan membantuku ya. Gelo. Gara-gara gue suka dihina sama Asep guys. Jadi gue diselamatkan Tuhan teman-teman. Gelo, W. My tummy feels strange. Aduh. Lari bang dari desa Meraung Kidul. Nanti ada nenek. Beda game sayang. Siapa di sini yang kangen sama desa Meraung Kidul, guys? Siapa di sini yang kangen sama desa Meraung Kidul, teman-teman? There you go. Apakah kita harus memainkan sequelnya, guys? Part 2-nya. You will realize she truly loved me and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard. Suka diolok-olok sama gua, sama Agus. Goodbye. Maaf ya bang, iya Erdi. Aku maafin Erdi. Aku cium mau gak? Nggak anjir, siapa yang kangen? Parah yo. Game lu nggak dikangenin yo. Game lu nggak dikangenin sama Esan yo, katanya yo. Parah yo Esan yo. Esan mengibarkan bendera perang tuh yo sama lu yo. Ayo berantem. Tuh lanjutin ke siluman baya putih ham. Kata si Esan gak seru gamenya. Kata si Esan tuh. Parah yuk. Game lu dihina sama Esan yuk. Parah yuk. Parah Esan cowok. Parah Esan. Oh gitu loh ya. Parah emang Esan cowok. Katanya gamenya gak seru. Kata Esan tuh. Parah Esan. Astagfirullahaladzim Esan. Aku mendidikmu secara baik-baik Esan. Kenapa kamu jadi seperti ini Esan? Oh hell nah. Aku kecewa sama nenek, kukira dia baik, ternyata kanibal. Para Martial, biarin gue lagi mau adu adek gue, biarin mereka pada berantem. Oh, siapapun tolong kibarkan bendera putih. Si Dio baru dateng, R2 bodoh lah. Udah kelar yo, udah tuh Sep, udah kelar Sep, udah kelar. Ngapain gue lanjut ya? Kan gue mau closing ya. Closing apa lanjut guys?
Lanjut deh, satu lagi ya. Misi lagi ya. Ini sih kayaknya misi balap nih guys. Misi balap mah gue jagonya anjay. Bentar. Satu lagi dah. Kendaraan. Mobilnya apa ya? Mobilnya itu mobil apa? Kocak maunya. Lanjut sampai pagi kata RD. Gelo, masuk angin, meninggal. Stroke ringan saya. Mobilnya mobil apa coy? Mobil polisi kan? Aduh pak. Aduh si Allah si bapak. Mobil apa cuy? Besok Senin. Salah, besok Minggu. Ya Allah, kok maling depan polisi lagi. Mobil ini bisa gak guys? Oke bisa cuy. Wuzimu. Siapa nih Wuzimu? Wuzamu. Hey, I've been waiting forever, man. Man. Damn, man. Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right, you just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Itu karakter Where you from? si itu bukan sih? I'm from Grove Street Families. Los GTA 3 Santos. guys. What's happening? Yang tadi yang nyender. Si siapa namanya? Christian. But you know, Siapa namanya guys? you gotta be careful. Woodsy Christian apa si Tono namanya tadi? How you doing? Gue bukan fokus sama Uzinya men. Carl Tadi ada Johnson. karakter GTA 3 guys. Listen, out here we like to Ih, race kalian for masa pada cash agak and nggak sih pink guys? slips. Arah Race kalian. your choice. Get your car Kalian cari started. tahu dong, We're about to searching go. dong. Good luck, Carl Johnson. Siapa? Karakter GTA 3. Itu gue lupa namanya Stephen Chow apa gitu. Nih. Tuh tadi tuh. Be careful, CJ. Yang lagi nyender di inian. Aku lihat kata BRX tuh. Iya cow bener cow. Aduh gue lupa namanya Sebastian apa siapa ya namanya. Sumpah dah. Oh yang di samping Uzi bukan. Tadi yang nyender. Astagfirullahaladzim. Mos gue gak kelihatan ya. Tadi yang nyender. Yang setengah doang kelihatannya. Yang mode Sigma di samping. Tada, semoga pas closing ada ya. Gue lupa GTA 3 karakternya siapa ya namanya. Satu universe ya. Damn man. Mati gue sih GTA 3 jujur belum pernah main. Gue GTA 3 Cloud, iya si Cloud bener. Lah tadi orangnya ada, sekarang nggak ada orangnya. Giliran namanya disebut. Aduh bangke kadal. Aduh. Iya si Cloud bener. Jago BRX GG. Gue sih jujur GTA. Bye bye. Gue juga bye bye. Akibat ngeledekin orang teman-teman. Kayak jangan ngeledekin orang guys, faedahnya, oke? Jangan ngeledekin orang adik-adik, gak boleh. Oh yang nyadar di mobil, iya. Pantas kalau dihilang ternyata balapan. Lah iya bener juga. Azab ninggal. Oh misi gagal. Diam kamu. Oke teman-teman. Ada berhubung gue juga udah mau closing ya. By the way Nam ya, welcome ya. Gue udah mau closing nih Nam biasaannya dia habis berselingkuh sama streamer lain guys si Nam guys. Sekarang parah Nam cok. Sesi ngobrol atau closing guys? Mau sesi ngobrol atau closing teman-teman? Azab suka rontok anjir. Gue absen di temen dulu le. Malas aku mah. Kanoyo jangan lupa suruh Ilham tidur luar kok. Baru kelar Yang benar kamu Nam. Kayaknya gue mau rehatin badan ya guys. Bukan lagi gak enak badan guys. Boleh gak sih aku istirahat? Boleh gak sih teman-teman aku istirahat? Aduh. Jangan lupa ngokang bang. Udah tadi siang. Besok Minggu woi.
Buat yang sekolah. Iya, besok Minggu guys, jangan lupa guys. Jangan sekolah ya kalian ya. Besok hari Minggu teman-teman. Gak mau Eshan, Papi Ilham mau aku suruh tidur sama aku. Oh hell nah. Gua kalau tidur sama Nurul ada sesuatu yang diremes guys. Enggak gitu maksudnya. Istirahat Seng tuh, gue disuruh istirahat guys sama Ibu Negara guys. Apa ya, gue closing ya. Besok ketemu hari Senin. Apa ya? Diremes apanya? Ada. Nurul suka meremes sesuatu guys kalau gue tidur. Telat gabang. Ah, kamu absen paling pertama, muncul paling terakhir kamu. Kemana kamu? Ngajengan. Kamu kemana cengan? Kamu kemana? Biji sawonya. Kok biji sawo? Bang cepet closing, udah ngantuk bang. Cepet bang closing tuh, udah pada ngantuk guys. Makanya ya udahlah. Kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini. Kisah kita. Jangan tangisi emak bapaknya. Oke teman-teman. So guys. Lagu kematian itu harus berkumandang ya teman-teman. Maksudku abang udah nguap. Iya gue udah nguap guys. Kurang tidur gue. Oke teman-teman. Doain Mas Ilham cepat sembuh. Bukan ini sih. Abis main ML bentar. Oh iya. Cengan. Lo ada Discord gak sih? Lo punya Discord gak Cengan? Ya guys, kita tunggu balasan Cengan dulu guys. Gue sebenarnya bukan sakit sih. Cengan. Punya Discord gak Cengan? Gue sebenarnya bukan sakit guys, kayak kecapean banyak pikiran. Ya udah bang, aku nonton ini saja. BRX nobar gak sih kita? Kau bisa nobar gak sih di Discord? Kita nonton bareng. BRX. Kagak Cengan gak ada Discord guys, sedih. Ya udah guys. Saja kita mengembangkan lagu itu guys. BRX kagak dijawab. Biasa BRX dah, heran gua. Udah keluar nih nih anak. Kan di Discord bisa nobar, share screen. Cido Kelly. Terus si Rizky emot apaan sih itu? Emot bulat-bulat aja. Ikut nobar ya, nobar Inuyasha, gue mau nobar Inuyasha guys. Anime. Oh itu logo closing. Astaga, Rizky ampun gua. Oke guys. Udah gak main Discord gua bang. Oh pantes. Closing. So guys, terima kasih buat kalian yang udah mampir. Yang udah like, yang belum like silakan di like. Yang nggak mau nge-like silakan dislike, gak apa-apa. Tapi parah sih kalian ya. Yang udah like, share, subscribe teman-teman. So, jaga kesehatan jangan lupa. Kita udah selesai misi dari Catalina, oke? Dan tadi ada adegan mereka senam bareng ya, lalu keram bersama ya teman-teman. So ya, balapan, tinggal misi balapan, tapi gue tadi gagal guys. Maaf ya, karena kayak skill issue, oke? Terima kasih banyak teman-teman yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir. Yang telat pun tidak apa-apa ya Rizky ya. Tapi jangan lupa hukuman 50 kali push up harus dilakukan, oke? Terus apa lagi ya? Mohon maaf juga yang tidak terbaca namanya, tidak terbaca chatnya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya teman-teman. Gua Ilham sebagai host di sini bertugas hanya untuk menghibur kalian semua guys. W viewer teman-teman. W viewer. W viewer teman-teman. W Marte Hill Family teman-teman. Let's go. Jomok Adventure. Tapi jadi Jomok Adventure. friend gila. Dio my bro. Hebat bang. Hebat BRX. WMC gila. Jangan terlalu dianim-animakan gitu lah Rizky. W guys viewer. W Rizky dan lain-lain. Dio, Eshan, Asep, BRX dan lain-lain ya teman-teman. W viewer cool streamer. Kata sandinya apa guys? Gokil kata Renaldi. Wah, Renaldi dari tadi silent viewer kah? Silent viewer dia, Cok. Goodbye everyone. Kata sandinya dulu dong. Kata sandinya dulu gak sih, teman-teman?
Kata Dio deng deng deng. Kok saat menyebut Asep kok agak miss? Kok agak miss? Deng 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 kata Eshan, dong 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 kata Eshan, deng 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 kata Dio. Hah? Kebalik, dong 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 kata Dio, deng 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 kata Eshan. Doeng doeng kata Dio, deng 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 kata Eshan. Malas kata Eshan, malas. Deng 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 tok 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 kata Asep. Tipe itu. Deng 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 kata Nurul. Oke guys. Bye bye. Selamat istirahat ya teman-teman. Jangan lupa besok adalah hari yang dibenci sama para pekerja maupun anak sekolah. Semangat teman-teman. Tetaplah hidup walaupun banyak mengeluh, oke? Bye guys. Assalamualaikum. Jaga kesehatan guys. Nungguin ya. Deng 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 deng.